Салом алейкум зинда саломат хоҳона бошед ҳамешин. Нигоҳ кунед Худованд дар ҳар як оила камбудиеро меофарад, пайдо мекунад ки то инаш аз онаш чӣ мегӯянд фӯша чах накунад. Ман як оиларо мешиносам 30 сол зиёд 31 сол шуд оиларо мешиносам. Дар ҳамон оила 6 духтару 1 писар ҳастанд. ҳамон 6 духтар 5 духтар 2 бор шавҳар кардагиянд. духтаршон нақади дӯста мега маълимаҷон дар оилаи мо 5 духтар мега 2 бор шавҳар кардем мега. Як духтаро мега як шавҳар қади мега истод мега. Бо мега ду бача дар оилашон ду бача мебошад. ду бачаву 6 духтаро. Аз 6 духта 5 духта хеле бори шавҳар кардагин. Гуфтам худш нақл кардам аз хеле бора надида будам. Яке бор хеле чӣ мегӯянд алоқа баромадем. Баъд мега чӣ байхешед? Ман гуфтам ки Худованд беҳтар медонад ки чӣ байхешед. Барои ки оила бисёр оилаи боғуранда мисол дори истон дорам. Ман гуфтам Худованд беҳтар медонад ки ҳам кард шуморо ки шумо бояд ки кӯларо чих накунед. Мега ҳо рост Худованд одил аст. Мега 5 духтари мо дубори шавҳар кардем. Ҳамамон мега якум шавҳармон яктон фақат фарзанд надоштем, бефарзанд ҷудо шуд, дигарамон ба фарзанд ҷудо шудем. Худшамон як фарзанд, як шавҳар, бо дим шавҳар ду фарзанд дорад. Як хоҳарам гуфт фақат ки бешавҳар, шавҳари якумаш бефарзанд баромад, ба дим шавҳар фарзанддор шуд. 5 духтар мегӯям хеле зуд бор шавҳар кардем. Ба як духтар мо ба як шавҳар истодагиям. Якта дуюмаш бо як оилаи дигарам хеле мара савол кард ки чӣ ба дар ҳар як оилаи мо хеле товармон бо як кӯдаки чи аста, инвалид аста. Ман гуфтам ман намедонам, Худованд беҳтар медонад. Баъд дигараш бо ҳамон одаме ки маро савол дод ки дар ҳар як оилаи ина гуфт 4 та хоҳар ҳастем. Гуфт дар ҳар як хонавон як оилаи як кӯдаки чи аста, инвалид аста. Гуфт бо якта хешонам кӯдаки инвалид дорад. Гуфт ҷиянош будем чӣ будем бо ба фикрам хел. Ман гуфтам ман намедонам, Худованд беҳтар медонад дар ҳар як оила. Худованд гуфтам ҳар як бандаро ба як чи имтиҳон мекунад. Гуфтам зиндагитон буда ҳо гуфт зиндагимон ягон камбудӣ надорем. Тинҷем гуфт хушбахтам, шавҳарам қати фарзанд дорем. Худованд бо ина фарзандтонам карда ки бо мусоки имтиҳонтон мекунад. Худованд ина гуфтам зиндаги шумо тинҷ будааст, шавҳар дорем, хонаҳодар тинҷ, набирадор, келиндор. кӯдаки инвалид Худованд барои шуморо гардонида ки имтиҳон мекунад шуморо. Ҳамин аст. Албатта гуфтам ки Худованд беҳтар медонад. Гуфт ҳо маълимаҷон рост мегӯянд. Ҳама хеш таварруман гуфт тинҷан гуфта. Гуфт дар ҳар як оила як кӯдаки инвалид аст. Иде Худованд дар ҳар як оила як камбудиеро мекунад ки иш ай уш хша боло нагира. Барои ки инсони Худованд дар ояти Қуръон омадаги инсони Худованд заиф офаридагие. Слабия инсон. Камтар агар бойтар шавад, камтар гӯрантартар шавад, дарҳол хушаи ӯ як касе бо боло мегирад. Хаста табиати инсоние. Барои ҳамин ман гуфтам шиносанда ки хел ягу маълима гапи рост гуфтем. Гуфт мо ҳама чи тинҷем лекин гуфтакам хел зиқ мешавем. Хай гуфтам зиқ зиндагӣ бе зиқӣ намешавад. Гуфтам зиндагӣ пасти баландиш чӣ мегӯянд лаззат дорад. Зиндагӣ пасти баландӣ пеш меравад. Ширин мехоҳем як рӯз, ҳар рӯз ширин намехоҳем, талх як рӯз гиря мекунем, касаи дунё мегузарем, ки мушкилӣ пайдо мешавад. Ҳаст ҳамин ҳаётам хеле. Ман гуфтам тарафш надидем. Гуфтам ман мисол ки ранги шумо гуфтам ман дар имтиҳони Худованд ҳастам доим. Манам доим дар имтиҳони Аллоҳ таоло ҳастам. имтиҳонаш қад Худованд моро ба худаш наздик мекунад. Ҳамин саҳобиё вақте ки ба саршон ягон мушкиле ки намеомадастку, мегуфтанд ки мо чизе дар имон мо костагӣ дорем, чизи камбудӣ дорем дар имондорӣ мо ки Худованд моро имтиҳон намекунад. Аммо бошем шикоят мекунем чӣ байхелӣ шуд. Набояд бигем чӣ байхелӣ шуд. мегӯем Худованд хост шуд, мегӯем бо хости Худованд. мо ба сар мо як мушкиле ки мо бояд бигем ки о Худованд моро дӯст медорад ки мушкиле ба сари мо овард. На ин ки бигем ки чӣ байхел шуд, бояд ихе намешуд. Ман чӣ кор кардам ки мара Худованд ихе мушкилиҳо пай ҳам меояд. Саҳобиё ғамгин мешуданд ки чаро ба мо мушкил наомадест, имони мо коста шудагия ки намеояд. вале вақте инсон так мушкилиш шуд ба Худованд за чӣ мебарад? Робита мебараем. Хасаст робиташ мустаҳкам мешавад. Худованд қариб мушкиле ки набошад яхе бандо мебахшад. қаҳр накунад ягон каса. яхе инсонҳоро то дар сар мушкил меояд. Худованд қатъи чӣ намекунад? Робита намоз намехонад. ҳастанд яхе инсонҳо. То ки мисол дар сараш як вазбини мушкил меояд, торат карда намоз ба пеши Худованд ягон илтиҷо намекунад. ҳаст инсонҳое ки доимо бо Худованд робита доранд. Чӣ мушкиле доранд надоранд, доим Худованд қадр робита доранд. ҳаст одамое ки то ба сараш мушкиле меояд, мегӯяд ки сахт проблема дорам, барои ракат намоз бихонам, пеши Худованд дуо кунам. Дидем мушкили бандаро ба Худованд наздик мекунад.
یک مشکلش میده که بنده بس توی ما بیایه چه بنده ما دور شده صحابه هم فکر میکنن که ما یگان چی کمبودی داریم که چه به ما خدا مشکلی نمیبره یگان پرابلم واسه ما نمیشه و که با خداوند نزدیکتر شیم وقتی انسان در مشکلی که زیاد شد تهجد میخونه خسته نماز الهی میخونه دستش برده پیش خداوند دعا میکنه خداوند مشکلی من رو آسان کن خدا مشکلی که نباشه میگه پرو خلاص ببینید در اویله مادر رحمتی من 11 تا فرزند کرده 11 فرزند 5 تاش خورد اگه یک سال استوگان برادر 25 سال به قدر رسانیده وقتی کودکا رو که دست که دادم به قدری کودکا چقدر به دیگه مورد چقدر چه میگم چون گهره که چشم میگو کردن خطر دست مورد کلام کردن برای که وقتی انسان با سرش مشکلی که اومد بعد به قدری میسازه که چی میرسه مثال من برای شما برم که انسان هایی است که فرزند هم به دست میارن کو و میزنن فرزند سیو کابو میکنن پدر مادر ما زندگی نیست برای که فرزند رو دستان مورد چقدر چه میگم گهورک چشم میگذاشتن که یگان جو اصیل نیابه همین گونه انسان وقتی که به سرش مشکلی که اومد از سر که گذران به قدری همون چیز میرسه تو مشکلی به سرمون آید و به قدری چیز نمیرسیم بعضی انسان ها مثل هستن که نادیده میگیرن مثل فرزند میتینش خداوند هم خیلی به یگان مشکلی به یگان دوادا خدا که میزنن خیلی میزنن که من دیگه اویلوره اما اویلویی که بو میزنن که اویلویی که به توبت به چی کودک داشتگیان چی میگن به درد میون کودک به دست آوردگیان و اونا رو میزنن انا پدر مادر میگه کودک دست که دادگی بودن مشکلی که سرشون نگیره مورگون چرت زدگی نبودن با مهر محبت هم خیلی چی میگم با مهر محبت کام کرده بودن برای همین چیزی که داریم به قدرش برسین یکی نماز و عبادت دائم باید که بیگان مشکلی بود به نزد خداوند عبادت کنیم در اینجا که موضوع کمتر باعث برآمدن برای که مشکل اینش بهش دخل داره به قدر فرزند رسیدن فرزند دست داد به فرزند پدر مادر رسیدن و به قدر فرزند رسیدن وقتی که فرزند این ولی خداوند با بنده میتونه باید که مشکلی باید که صبر کنیم این پدر مادری من صبر کردن هم خسته نگفتن که چی بگو کمر خداوند داد و گرفت با الله تعالی فرزندشون داد ولی مشکل پشت سر کردن صبر کردن خداوند با چه مشکلشون حل کرد با فرزند با 6 فرزند خداوند داد با یک تا دیگه شو با 5 تا دیگه مونده برای اینکه مشکلی که اومد باید که بگیم خداوند ما را صبر ده و که مشکلی که نامد بگیم خداوند ما را شو میتونم یک مشکل نمیاد که تو اینکه به خداوند نزدیک شیم خاصه یک همیشه باید که به خداوند باید رابطه داشته باشیم نه اینکه وقتی که مشکلی ها با خداوند بخوایم تارکه جون پرده نماز خونیم این چی است چی میگن منافقی است در نظر الله یعنی که خداوند ما در مشکلی ما چی میکنیم باید که دوی خداوند قدر رابطه داشته باشیم ندارم شما لایک فراموش نکنیم و поделиться